Ganyotrap National Youth Front Senkme, Hakashpautere Uleber Arja Arpuar, Kalalek Banyakindu, your Commissioner and Secretary, Transport Department, Uba MR Syndrome IAS. Hadin Bakaseng Layo Kijingu John Nikibun Kitrai Nongbu Kali, Namarbamdan Officer Haka Office State Transport Authority, Hasaulat, Bat Nakanika Dao, Kikot Kisla, Bat Kikam, Kilashu Sateng. Assistant Publicity Secretary Uba Wandon Bokjerwa Ulaong, Bakajingbam Kitkya ki Officer, Kabu Jing E Ikipajba Nongbu Kali, Kumta Kaseng Klapinsngo, How Commissioner ka Transport, Bahapok Arpsaw Kantau Deben Bu, Tungno Iki Officer Knang, Bakakam Kanyat Bed Yat Renti, Baladakam Snap Kaseng Kanyat Sadakaway Kalinti. Shushu Nakalyang Jong Kaseng Kaladawaru, Yaka Sorkar Bakadeben Pindu Eka Permit, Saubnai, Ban Pinne no Shisnem. Hadin ni kaseng layo ay complaints na kibubon ba kitry ng bukali habi day ba kajingitong ko kajong hangtay po STA kumat hangtay po sawla kalong ba kadaw ba kalong ba kajing bamdon ki officers hangtay kiban penyat matuntelon ni kakam na ni ba makin petro ya office haga ba kikot kisah sa ten hadu kan kini kisni bomta nadu men February hadu kan kini kisni ke kajing wara yang patba ini kaseng kalong ba da kajing bamsim kia jong ki officer hawi de bakam ki bu man kajing ipat ba hak ba kin hapsi be fain tulada kajing le bam satnyo jong ki officer hang te po STA kawanra panban yo pat ba hak jing ka bakraw tinag lang jong im kaseng ni kentu ya komisioner ba secretary jong ka transport department bak sembram balo kumuno hapo sa konta udai ban bu in charge hawi de ba kini ki officer ki bakindon hang te hapo office man pentulun jadi kam kijam nang mo patba man info la hawi dai ba kinu nu bijinge khamtam kumba phite bhi menta golong ba kaching sa fai ni kikot kali nagalang sarkar kam dot bijima ta kadi ban ko kabar golong ba menta ka fine golong 10000 ada desisi 10000 dilada 10000 menta ka kijim makla kam dai jong kinong bu kali henrai kadai kijim makla jong ki officer ke ba kimsim khiai la jong tam namar ba lada kile chuti armut commissioner ba assistant commissioner kile chuti dilak kumno kila ni bendu in charge mau ku magjulong hati power bladap ba la kimdon ginung ni besar kila thunghi naklang transport kemen gitung ya kibri ban sinchak sipor habi de jing sinchuti jong kini ki he besar dengan tentelun ya ka kam de hello kita gidongrem ba ngi kum kaseng HNF miyang hakane ka kenti ka menta manyada na kementa kakhya kason jong patba bobo ya kali khamtam kibri bobo ya kali hi kilong bet 75% kidai kibriu kiba don source of income na way 100% kidai kibriu kiba imbet jakpo tanam ta bobo kali tenre ke gejing le bam satnyo jong sarkar te mano ban sim gejing kitri habi de kini kisni kiba ki ofsar hang te ko STA kim sim nodon man pentulun ni kakam bat kim sim lala hiru bakin sign ni kawi ka file kam telun timano ban sim ni gejing kitri habi de ba kani gejing pensnam kejong ki ni ki ofsar lani ban sign ni kata kakon lani manu ban siyo kata penalties lani kata ya kata fine ka bolong 10000 la dagday hak permit lani la dagday para kiwi kita suru kalong ba manu ban sim kitri tenak lang jungi hi kung kaseng sa sisien ni bu ya kejing maham ya ka transport department ba hapo apsa konta naduk mentak sini ada kamla man bu ya nuno officer in charge man pentulun ni kikam hang po STA naglang jungim kaseng ngin hap sim pat dikiwi sinjam kiba ngin hap yale man pensuk pat no yentai pat ba por naglang jungim kaseng HNF ni dawat jor nak sokar ba lakunom no kadim penduk no ini permit saubnai namar ba saubnai pimpal la bayo sngo tentang la hap sio sama ka fine kalau ada 10000 sisi 10000 sibnai tu ngada saubnai long hak sistem hap sio ko no tentang haji long brio himan siror ka donde bun baklet habi de begini naglang kajungi kaseng nak benta gini permit saubnai ni kentujur ba sarkar hi kadipan abi dak sistem nang ba kan pensuk habu ko di tax ti kipat ba kidi taxpayer kidi kinong siyo khadna sa sarkar lada kisiyo saubnai ni kisiyo sistem le habu ko hap siyo yung tax jadi kalau tanang rim kalau ba naglang jungin kaseng ni kentu ba habi ba permit hi kila de ban nam tang ni ki hapo STA kidi ban penduk no mardor yang permit saubnai kidi ban abi sistem